Ubushakashatsi bwa karindwi ku bwiyongere n'ubuzima bw'abaturage DHS7 bw'umwaka w'ibihumbi 2025 bugaragaza uburyo abanyarwanda benshi baba abagore cyangwa abagabo bakorana imibonano mpuzabitsina n'abarenze umwe. Imibare igaragaza ko muri rusange abagore 2% bari hagati y'imyaka 15 na 49 baryamanye n'abantu barenze babiri mu mezi 12 yarashize, icyakora 41% bakoreshaga agakingirizo mu gihe giheruka. Abagore 11% bari hagati y'imyaka 15 na 49 bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abagabo batari ababo ndetse batigeze banabana, kuko 45% byabo bagaragaza ko igikorwa cyari giherutse bakoreshaga agakingirizo. Mu bagore 5386 babajijwe bari hagati y'imyaka 15 na 24 abaryamanye n'abagabo barenze babiri mu mezi 12 ashize ni 2%. Abayikoranye n'abagabo batari ababo cyangwa se batabana ni 13%. Mu bagore 2897 bari hagati y'imyaka 15 na 19 babajijwe 1.3% nibo bayikoranye n'abarenze babiri, mu gihe abari muri iki kigero baryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa se abo babana mu mezi 12 yarashize ni 9.4%. Mu bagore 2449 bari hagati y'imyaka 20 na 24 babajijwe abakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu barenze babiri bari kwijanisha rya 2.9%, mu gihe abaryamanye n'abagabo batari ababo cyangwa abo batabana mu mezi 12 ashize bari hagati ya 17.3%. Mu gihe abari hagati y'imyaka 25 na 29 baryamanye n'abantu barenze babiri mu mezi 12 ashize bari hagati ya 2.3%, mu gihe abaryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa se batabana mu mezi 12 ashize bari 13.3%. Mu bagore 3790 bari hagati y'imyaka 30 na 39 babajijwe abangana 1.9% bavuze ko baryamanye n'abagabo barenze babiri mu mezi 12 ashize, mu gihe bene abo abaryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa se batabana mu mezi 12 ashize ari 9.9%. Mu gihe mu bagore 3074 bari hagati y'imyaka 40 na 49 babajijwe abaryamanye n'abagabo barenze babiri mu mezi 12 yarashize bari 1.4%, mu gihe abaryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa se batabana bari 7.1%. Abagore baryamanye n'abagabo barenze babiri bari hagati y'imyaka 15 na 24 bari 47.1%. Abari hagati y'imyaka 15 na 19 baryamanye n'abagabo barenze babiri mu mezi 12 yarashize abakoreshaga agakingirizo bari 36.8% mu mibonano mpuzabitsina herukaga. Abari hagati y'imyaka 20 na 24 bakoreshaga agakingirizo mu mibonano mpuzabitsina baherukaga gukora, ariko baryamanye n'abarenze babiri mu mezi 12 ni 52.3%. Ni mu gihe abari hagati y'imyaka 25 na 29 baryamanye n'abarenze babiri mu mezi 12 yarashize abakoreshaga agakingirizo byibura mu gikorwa giheruka bari 45%. Naho abafite hagati y'imyaka 30 na 39 baryamanye n'abarenze babiri mu mezi 12 aheruka abakoreshaga agakingirizo byibuze mu gihe giheruka bari 39.8%. Mu gihe abari hagati y'imyaka 40 na 49 baryamanye n'abarenze babiri mu mezi 12 yaraheruka abangana na 27.5% nibo bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Mu cyiciro cy'abakoranye imibonano mpuzabitsina n'abagabo batari ababo cyangwa se batabana abari n'abategarugori bari hagati y'imyaka 15 na 24 abakoreshaga agakingirizo ni 47.4%. Abari cyangwa se abakobwa muri iki cyiciro ariko bafite imyaka iri hagati ya 15 na 19 43% nibo bavuga ko batakoreshaga agakingirizo, mu gihe 52.2% by'abari muri iki cyiciro cy'imyaka 20 na 24 aribo bagakoresheje. Mu bagore bari hagati y'imyaka 25 na 29 baryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana mu mezi 12 48% nibo bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka, mu gihe abafite imyaka 30 na 39 bakoreshaga agakingirizo ari 43.2%. Naho abari hagati y'imyaka 40 na 49 baryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana abagakoresheje mu gikorwa giheruka bari 35.5%. Abari cyangwa se abakobwa 5555 batashatse abagabo babajijwe muri ubu bushakashatsi bavuze ko baryamanye n'abagabo barenze babiri mu mezi 12 bari 2%. Abarenga 54.3% bavuze ko bakoresheje agakingirizo.
Mu bagore bashatse abagabo ndetse babana, abarenga 0.8% mu barenga ibihumbi 74 babajijwe nibo bemeje ko baryamanye n'abantu barenze babiri mu mezi 12 ashize. Muri bo kandi 19.1% baryamanye n'abatari abagabo babo, mu gihe 54.3% baryamanye n'abarenga babiri bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Naho abaryamanye n'abatari abagabo babo batakoreshaga agakingirizo bari 47%. Abagore batandukanye nabo baba barashakanye cyangwa barapfuye, abaryamanye n'abantu barenze babiri mu mezi 12 yarashize bari 5.8%, ndetse 45.5% bakoreshaga agakingirizo. Muri bo 31.1% baryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa batabana, ndetse 79% bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Ku ruhande rw'abagabo, abagabo mbarwa bakoreshaga agakingirizo. Muri rusange abagabo 6% bari hagati y'imyaka 15 na 49 bafite abarenga babiri baryamanye nabo. 30% nibo bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. 15% bafite imyaka iri hagati ya 15 na 49 bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abatari abagore babo ndetse batigeze banabana mu mezi 12 yarashize. 60% nibo byibuze bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa baherukaga cyo gukorana imibonano mpuzabitsina nabo batashakanye. Imyaka iri hagati ya 15 na 49 babajijwe bemeje ko bakoranye n'abantu barenze batatu imibonano mpuzabitsina. Hagati y'imyaka 15 na 24 bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu barenze babiri mu mezi 12 ashize bari kuri 3.5% mu bantu 2356 babajijwe. Muri bo 63% bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abatari abagore babo cyangwa batabana mu mezi 12 ashize bari 14%. Icyakora 73% bavuze ko bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka bakoze. Hagati y'imyaka 15 na 19 abangana n'1% nibo bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abarenze babiri mu mezi 12 yarashize. Abo muri iki kigero cy'imyaka abangana na 6.1% bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abagore batari ababo cyangwa batabana, kandi 74% bakoreshaga agakingirizo byibuze mu gikorwa giheruka. Kuba ari hagati y'imyaka 20 na 24 abangana na 6.9% bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abarenze babiri, ariko 58.7% by'abaryamanye n'abarenze babiri bakoreshaga agakingirizo byibuze mu gikorwa cyaherukaga. Mu bagabo bari hagati y'imyaka 25 na 29 abangana n'8.6% bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abarenze babiri mu mezi 12 yarashize. 30% muri bo nibo bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Abari muri iyi myaka y'ubukure kandi baryamanye n'abatari abagore babo cyangwa batabana bari 23.7%, ariko 67% nibo bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Mu gitsina gabo kiri hagati y'imyaka 30 na 39 baryamanye n'abagore barenga babiri mu mezi 12 yaherukaga ni 8.7%. Abangana na 22% bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Muri bo abaryamanye n'abagore batari ababo cyangwa batabana mu mezi 12 yarashize ni 14.3%. Abangana na 64.1% nibo baryamanye n'abatari abagore babo mu mezi 12 ashize byibuze bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Mu bagabo bari hagati y'imyaka 40 na 49 abangana na 7% baryamanye n'abarenze babiri mu mezi 12 yarashize. Muri bo 8.9% nibo bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Abo muri iki kigero baryamanye n'abatari abagore babo bari 11%. Icyakora 66% nibo bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Abagabo batashatse 1236 babajijwe 4.7% bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abarenze umwe mu mezi 12 yarashize. Abangana na 69% bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Mu bagabo bashatse abangana na 7.4% baryamanye n'abagore barenze umwe mu mezi 12 yarashize, ndetse abangana na 4.9% nibo bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka. Abagabo bari muri iki cyiciro cy'imyaka iri hagati ya 40 na 49 abangana na 7.5% baryamanye n'abatari abagore babo cyangwa batabana. Icyakora 61.3% bakoreshaga agakingirizo mu gikorwa giheruka.
abagabo bangana na 14.5% bahawe gatanya baryamanye n'abantu barenze babiri mu mezi 12 yarashize. 54% baryamanye n'abatarabaye abagore babo cyangwa bo batabana. Abangana na 64.5% bakoresheje agakingirizo mu gikorwa cyabanje. Naha dusoreje icyegeranyo cy'uyu munsi. Gushimiye ko bagikurikiye. Kanda subscribe, ukanda share, likes, ukomeze ukurikiranye byinshi bitandukanye by'ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo. Iyi ni Plan TV.